نزانن بری مهکی پس که کنگره خوی سیامین دارخست بریز بایرام بوزیل وک سروکی گشتی آتل بجارتن سروکی گشتی بری بکک مسعود رجی دانستاندن ما ناسکرن ما چون هاتنا محبو هم به وسیله کنگره سیامین مگو همه پیروز بکن بریز بایرام بوزیل و ام تمری دکن گو اف کنگره پس که سیامین به وسیله خیر و خشیه به وسیله پیشکتنا پس که و به وسیله چارشریه کشیه کرد زیارت هم به آرمانجه بو یک یا سرکه ابو یک جی انشالله ام دخوازن گو دیالوگ ما جناح پیداجی بردوام به دگرک مجارا دگرک مسئلین دسری ده کشیه کرد و مسئلین ترکیه جی جبو چارشریه بلکه پیشنیاری ماجی گلک جارا نزدیکی هوا ام دخوازن گاو دیالوگ دوام بکه بردوام به دانستاندن مهبه و دهنک مسئله دیجی بلکه امکارم به هفت رتب بگرد که امکارن هنگ کارین هفت بار ام چوا کارم بکن و یا سی پارتیا مجوک پارتیا دوز آزاد هدا پر 19 ماه گوبی ده همین سال بگر دامزاردن پارتیه اما انشالله پروگرام اگه ویل دیار بکشه به هم اما برز سروکی گشتی بایرام بوزیجی اما دعوتی وی پروگرام خواب بکن چاو مگو سبب سرکه مگو هم پیروز بکن جبو گو وقت سروکی گشتی آتیه سلب جرد gelek spas kem jbo kek Zekeriya yapıcı olu seroki Hüdapare u her ruha şanda Hüdapare havale reja u xeyru xoşiyatın serçavanatın em gelek hoş bun ve meser bilend kir bu hatına xwe evome ciye rumetiye ciye şanaziye rastî jî Türkiye de rewşekê qonağekê hestiyar da derbas dibe gelek problem ketne ser hev problem esas salî hatta marud dikare bêje ku Türkiye nuha rewşekê awarte da derbas be ve aliyekê dinan li pêşiya Türkiye ihtimalê guhartinê jî heye ji ber ku Türkiye berbehel bijartinê vedişe mesela destûra nû nîqaşê da ye hem iktidar hem muhalefet ser wî nîqaş dike sistema serokatî tê nîqaş kirin û her wisa mesela Kurt bi emî germiya xwe bi emî giraniya xwe rojevê da ye rojeva Tirkiye da ye jî rojeva rojhilata navîn da ye jî û mixabin roj bi roj jî mesele dijwartir dibe mesele zehmettir dibe mesela Kurt ji ber siyaseta nerast û aqlane û li ser şîdetê em jî hêvî dikin daxwaz dikin ku aliyê Kurt serî da ji bo safîkirina mesela Kurt û piştê wî jî bi emî aliyên demokrat, aşîtîxwaz, guhartxwaz la ji bo demokratîk bûna Tirkiye, ji bo normalizebûna Tirkiye em di nava diyalogê dabin, danûsendirê dabin ji ber ku van meselana mesele me aliyek grûbek nene meselên civakî ne meselên dîrokî ne û divê emî alî heta mümkün be li ser van meselan tefaq bikin yani hem bo destûrekê nû hem ji bo safîkirina pirsa Kurd biriya aştiyane û demokratîk di vê çerçevê da hewcedarî diyaloga nava aktorên siyasî serî da aliyê Kurd û seranserê Tirkiye heye divê ev dû bendî bi Tirkî dibêjin qutuplaşma horê rabe divê riya diyalogê nîqaşê danûsendinê vebe ji bo ku meseleyê me bi awayekê aqlane bê nîqaş kirin û em ji wan re bikaribin çare bibînin di vê çerçevê da jî tina hevalên kek Zekeriya û Hüdaparê ji bo me girîng e em gelek mihîm rolekê mezin didin vê hatinê û em pêvîdarin piştê vê hevdîtinê jî em ronîn servan meselan em dikarin çawarêk bibînin çawan dirbêk bibînin çawan dawî li vê tundutijiyê xwînê bînin çawan silametî aşîtiyê li vê welatê saz bikir ava bikin em destê xwe bidin hev mil bidin milê hev aqlê xwe bikin yek da ku ji wan meselan rast
çareserik bibinin û aşîtî selametî binin vê welatê. Carekê din spas dikim û xêratina kek Zekeriya û em ê havalat dikim.